Rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nam musidɓe julɓe ndaroɓe oɗo télévision meɗen Jama TV, haray on salminama nokku kala ka wonɗon. Haray hiɗon torana juutude balɗe firtanede arsike. Haray hiɗen andi neɗɗo kan Allah subhanahu wa ta'ala kalay nange ɗo o wi wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni. Mi tagirali yimɓe ɓen e jinnaji ɗin sina fi yoɓe rewan. Ngal dewal non hino ɗuuɗi ko wiyete diina l'islam hino yaaji. Diina islam ko wiyete ko maayo kon ko a ƴoogay ha na ko lannata. Noggoɓe wi l'islamu hino waywa leggal, bindere nden ko gootum kono hino waɗi calɗi. Hara hiɗen andi hino jeeya e dewal ngal kadi ɗe ɗo juldeje ɗiɗi wiyetende julde sumaye e julde donkim. Ɗeɗo kadi ko e dewal ngal woni ko ɗe tawa. Hiɗen andi hino jeeya non e ndeɗo julde donkin ko ɓura ɗaɓɓede e muɗum ngol ɗo layyagol, ko wiyete layyagol hirsugol. Hirsugol ngol ko e dewal woni ko tawa. Ay ko waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki o inni wa nuski wa mahayaya ay wa mamati lillahi rabbil alamina. O yi ngurdan andan e maydi anden e kirsi anden ko mi hirsata kon ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wodani. Ay waɗugol o ɗo layya hirsugol anniyo ko fi dengal Allah subhanahu wa ta'ala farli ɗum nde tawde ko banu adama wonano e layyede innano yo itte. Allah subhanahu wa ta'ala lontinirni o ɗo baalil mawnugil e sabu kulol Allah makko kanko neɗɗo on. Sabu oɗo annabi Ibrahima o heɓu oɗo ɓiɗɗo ne'imo ha o mawni ha o gayni haaju. Allah subhanahu wa ta'ala inni layyo ɓiɗɗo ma on, ittumo sunna. Honnon Allah subhanahu wa ta'ala waɗir ɗum ɗon ko nderdagol mo kanko neɗɗo on. Esse o gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ɗum ɗon toujours Allah subhanahu wa ta'ala andi toujours o holla ɗum ɗon neɗɗo on si a wi'i a jaɓi Allah subhanahu wa ta'ala a wi a gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala, woday ka o testirma, woday ka o esirma o ndara hi est ce que ko koynirɗa ɗa gonɗini ɗo hiɗa tabite hoore muɗum. Ay sabuna wi'ugol mi jaɓi Allah subhanahu wa ta'ala hino yombi no waɗi facile ko paritikugol. Joni noon ko waɗugol ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirma kon, accugol haɗaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗin waɗa ɗi o yamiri ɗin ko ɗin ɗon ɓuri sattude. Sabu en fof meɗen hiɗen andi ko ha heferaɓe e yeddunoɓe ɓen aramɓe ɓen hiɓe anduno Allah hino woodi, hiɓe anduno ko Allah tagata, ko Allah warata, ko Allah wodani ɗi 9 ko Allah jeeyi asma'u e leydi. Ɗum ɗon hiɓe anduno ɗum ɗon. Ayi mais ko jaɓugol ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon ko ɗum ɗon woni probléme on. Awa neɗɗo on kadi wi'ugol mi woni julɗo no waɗi facile ha no yombi. Bon est ce que gollugol ma noon golle julɗo on ko wona Allah subhanahu wa ta'ala inni noon udkhulu fi salmi kaafa naate ka diina ka fof. No go wi e ittaqulla haysuma kunta, hulu Allah nokku o ka wonuɗa.
jon noon nde jeeya ɗiɗo layyaji andanɗa ma Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗaɓɓi ko kulol ngol woni ko ɗaɓɓi ay ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala inni la yanaluhu luhumuha wala dima'uha Allah subhanahu wa ta'ala hewtoytamo e tewɗiɗo ko hirsuɗon ko wona ƴiƴanɗam woni ko hewtoyta Allah subhanahu wa ta'ala ay walakin yanaluhu attaqwa ay ko woni tun ko kulol Allah ngol woni ko hewtoyta Allah subhanahu wa ta'ala ay ko kulol ngol annabi Ibrahima holuno Allah subhanahu wa ta'ala ngol an o wonɗo e layyade ko ngol ɗon kulol Allah subhanahu wa ta'ala woni ko ɗaɓɓi e ma wona ƴiƴanɗan kan hirsata kon ɗanɗan hewtoyta Allah on tew hewtoyta Allah subhanahu wa ta'ala si a hirsi ko an woni e ñamude tew bon intérêt ma e Allah subhanahu wa ta'ala ko kulol ngol ay intérêt ma e Allah subhanahu wa ta'ala ka waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala farluma kon sabu on sabu hulugol makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yoɓama baraji sabu kulol Allah ko huluɗama kon ay ko ɗum ɗo woni intérêt ko ɗaɓɓa kom ay manano ɗo joni noon layya gongol neɗɗo si tawi woni a woni hellifaɗo tun si a hellifama par ce que ta goɗɗo enuɗo joni ko marɗo ɓeygu tum ma ko marɗo e moodi tun layyoto oy en tant que a hellifama si a heeɓi feere eɗa wawi layyade par ce que ko dewal Allah ay ko dewal Allah elandema neɗɗo ka hellifa ɗon haray hande kadi dewal farlike mo layyagol koye dewal Allah woni ko tawa en tant que a hellifama hay si tawi woni a mara ɓeygu hay si tawi woni a jombali walla a jombaka si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala no okkuma moyen eɗa wawi layyade on gelike bon e kadi ɗon ino wodiro mana wandi Allah subhanahu wa ta'ala o wi la yukallifu llahu nafsan illa wusu'aha Allah subhanahu wa ta'ala o fawali wonki sina ko ki tenata kon joni jongallejo si tawi woni feere ma hino yaaji feere ma nden hino yaaji siɗa mari ɓiɓɓe 10 hiɗa mari ɓeyguli 4 faami siɗa wawi sodande ɓeɗo fof mo kala e maɓɓe baalil layyanoɗaɓe hiɗa wawi wadde ɗum ala probléme hiɗa wawi wadde par ce que ko dewal Allah mo kala ko rewi Allah kon ko ɗum ɗon o mari hay goto wawata ennude ko mi rewatma Allah kon yonani en o faami mana an jongallejo on hiɗa mari moyen ɓeygure ma nan si ɓe timmi 10 ɗa wawi sodande e fof mo kala baali layyanoɗamo ɗa wawi wadde muskila raɗaki amma noon si tawi woni feere ma nden yaaja ko embere baalil gotil petti marɗa sariya newnajo ɓeygure ma nden imposo joni ko rewɓe ɗiɗo marɗa walla rewɓe tato mo kala inno obligatoire ko ma waɗana ɗum baalil sariya on newna ɗum ɗon ay ko waɗi hay nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama o soodi dammi 2 gila o layyike fi hoore makko gilɗo o wi mi layyanike kala mofte an ɗen kala mo heɓali ay gilɗo ko mofte an ɗen mi layyanike mofte kala mo mara feere kala wurɗo ka leynangue ɗo ha Allah subhanahu wa ta'ala ƴettiti ɗum a heɓali feere ko itta layya ya andu nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama layyaninoke ma ay ko ɗum waɗi gilɗo baalil gotil hino wawi yonude ɓeygure nden fop on gelike mana honnu ka baraji ka attaqwa ay ka kulol Allah ay par ce que Allah subhanahu wa ta'ala ko kulol Allah ngam woni ko ɗaɓɓi kanko joma gallan joni ko baalil gotel petti o mari si ɓeygure nden si ɓe timmi 100 o anniyike ɗon o anniyike ɓeygure makko nden fop hino wawi yonde fop mo wawi naɓorteɓe ɗon fop mana kanko o layyike fi makko mais ɓeygure nden fop heɓay baraji ɗi on gelike ɓeygure nden fop heɓay ɗon baraji ɗi par ce que innamal a'malu binniya wa innama li kulli mri'in ma nawa fami neɗɗo on hara kadi na innugol fi awa haray mi jomba tun mana ilandema ka hellifaɗa ɗon ka illa ka hellifaɗa ɗon sa woni tun hellifaɗo faami hay si a jomba walla a jombaka seɗa mari faare layyagol hiɗa wawi layyade eɗen andi layyagol ngol e haray dammel ngol kadi ko timmugol ayi bon ilandema ko ngol heeɓi duuɓi 2 ha duuɓi 3 ha yeeso ton hara ko dambol timmugol faami hara kol nawna wona ɗokkol mana hara yitere makkol no ɗumanni mana ko dammol timmugol tesi wona nawnukol haladu manka e maggol wona laƴowol ko dammugol sellugol ay non haray eno wawi sellude on gelike
bon ko waɗi sen arti ɗo ko ɗum waɗi oyni ɗo bismillah rahmani oni an aishata radiallahu anha o wi ittama e nene aicha radiallahu anha qalat o wi qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama o ɗo nelaɗo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallama o wi alfitru yawmul fitru mana ɗo fuɗɗori ka suumaye o wi'i julde taƴugol mana ko ɗum woni julde suumaye ay yawma yuftiru nas ay ko ñande yimɓe ɓen taƴi si hoorama ha innama hande ko 29 walla ko 30 bon ñande yeɓen taƴi wo ko nden ñande woni julde suumaye wal adha yawma yudhen nas mana o wi julde donkin ko ñande yimɓe ɓen hirsi ñande yimɓe ɓen hirsi layyi ko nden ñande woni julde donkin ay ko ɗum waɗi so ni oyni filli oyni rawahu tirmisiyu ay ko ɗum oɗo sahabajo meɗen tirmisiyu kanko ni woni ko filli oɗo hadise mana yimɓe ɓen si woti ka suumaye ñande inna hande ko 29 50 lewru feeñi wo ko nden ñande woni suumaye julde donkin ñande yimɓe ɓen hirsi wo layyi wo haray ko nden ñande woni julde donkin wan abi umayr bun anas bun malik radiyallahu anhuma ittama yoɗo sahabajo meɗen umayr bun anas an umamatan ko itte umamata ay lahu wonanimo kadi min sahabati immorde e sahabaɓe buy ay mana oɗo eggama kadi e sahabaɓe buy o wi anna rakaban ñande go hiɓe wayasude hiɓe waɗɗi ay mana hiɓe wayasude ja'u ɓe ari ay fa sahidu ɓe seedi annahunno kamɓe ra'awul hilalu ɓe yi'i lewru ndum ay mana tay ko e suumaye ay mana kamɓe hari hiɓe yalti hiɓe wayasi hiɓe artude ka maɓɓe e nder ko ɓe arata kon ɓe yi'i lewru ndum ay ɓe inni ra'uhul hilalu bil amsi ɓe wi men yi'i lewru ndum ay on say fa amarahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo allah on yamiriɓe an yoftiru nde ɓe taƴata ay ko ɗum waɗi si nelaɗo maaki si tawi o heɓi ka tun neɗɗo gooto hoolaɗo gonɗinɗo allah subhanahu wa ta'ala o wi'i mi yi'i lewru ndun faami haray taƴe ay heɓi ka neɗɗo gooto hoolaɗo gonɗinɗo allah subhanahu wa ta'ala o wi'i mi yi'i lewru ndun haray taƴe juulom ay ko ɗum waɗi oɗo sahabajo o wi ay oyni men arino tawi meɗen waɗɗi mana meɗen wayasude ɓe yi'i lewru ndun ay on say ɓay ɓe ari ka saare ay fa sahadu ɓe seedi annahunno kamɓe ra'a holi hiladu ɓe yi'i lewru ndun ay bil amsiyanki on say fa amarahum nabiyu sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo allah on yamiriɓe ay an yuftiru nde ɓe taƴata oyni wa iza asbahu ay si tawi woni weeti an yahudu ay nde ɓe dawata ila musalahuhum ay ila musalahum ka juulugol maɓɓe ay mana joni si weeti ɓaytum ɓeɗo ɓe ari déjà ɗo kamɓe koɓe buynu koɓe mofta koɓe jama buynu ɓe yi'i lewru ndun tawi hiɓe hoore wayasi ɓe ari ha ɓe naati ka saare ɓe holli nelaɗo kamɓe de ɓe yi'i lewru ndun on say nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yamiri yo juule si weeti bimbi haray ko yo juule ko yahe ka iidi juuloye ay ko ɗum waɗi si ɓe inni si heɓi hay si tawini ko neɗɗo goto pet seediɗo inni mi yi'i lewru ndun halay farlike heddi ɓen julgol en tant que ko julɗo ay tan ko julɗo ay ɗum so inni wa iza asbahu o wi si weeti an yahudu nde ɓe dawata ɓe yaha ila musalahin ka juulugol maɓɓe ay o wi rawahu ahmadu wa abu dawuda ay o wi fillike o hadise ɗo ahmadu e dawuda wa haza lafzun ay ɗum ɗo ko e konngol
imamu ahmadu ay wa isnaduhu sahihun mana tu gande hadise on hino selli ay hino selli wal so inni wa an anas mana itta mayodo sahabaje meden anas radiyallahu anhu yo Allah subhanahu wa ta'ala yurmemo qala o wi kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama mana latana ken laado Allah la yakhudu ay mana be dawata ay yawmul fitri mana ka julde sumaye hatta yaakulu ha be nyama tamaratin tamaroje mana nelaado muhammad sallallahu alaihi wasallama si tawi woni kaka julde sumaye si weeti bimbi o yaata juulugol ha o nyama taw goddum ay mana hino tawana e ko be nafotono tamaro ay be nyamayno tamaro si be yaha ka juulugol ay oyni akhrajahu al-bukhari fillike o hadisa do imamu bukhari ay wa fi riwayatin muallaqatin hadise on wodi no ko ka o filla tay himo wenga mana honnu si tawi woni hino selli e sella mana si weti no bimbi nelaado be nyaamayno goddum taw si be yaha julde sumaye walla be nyaamatano ay kono wa wassalaha ahmadu imamu ahmadu o jokkuno hadise on ha o hewte ka nelaado ha o egga e nelaado wonde man selli ka julde sumaye nelaado muhammad sallallahu alaihi wasallama o nyaamayno goddum si o yaha juuloygol iidi ay wa yaakuluhunna o nyaamay ifradan ay mana afradan goto goto o nyaamayno tamaroje tati o nyaamira de goto goto oyni wa an abi buraidata an abihi ana o inni ittamay e abi buraidata an abihi kankado ittudun e be makko radiyallahu anhuma yo Allah subhanahu wa ta'ala yarlobe qala o wi kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama nelaado Allah on laatinoke la yakhruzu o yaltatano yawmal fitri mana ka julde sumaye hatta yat'ama mana ha o nyama o nyamay no goddu si o yalta wala yat'am o nyamata non yawmal adha ka julde donkin ay hatta yusalli ha o juuloya julde donkin ko buri moƴƴude neɗɗo on si tawi woni weeti himo du'a horude o du'a ka nyaamude mo du'a horude ha o iidoya ay si o iidi après o ara non e simo mari ko o nafo hino jeya e sunna e ɓurɗo e moƴƴude mana en ndi toujours ko ɗum neɗɗo on ko ma no ɓe wiirno nelaaɗo makkiron ko ma ñentinen nelaaɗo muhammadu sallallahu alaihi wa sallam si tawi woni hiɗen faala heɓude baraji ko ɗaɓɓa e dewal ngal kon nde tawde noon e ɗeɗo iidije kadi oɗo julde iidi suumaye e donkin ko jiyaɗe e dewe Allah ɓurɗe e mawnude mana jonnon hunde non si nde woni dewal Allah ko ya andu ko honnun hanuɗa waɗude e ko honnun hanuɗa accude hara wona weltorangol nde ɗo juldere yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala tum ɓay iɗen andi ɗo boy hande atawi ko prépari ɗo ko cuɗariji ko honno wawata wallirde faaleji mum e nde ɗo juldere bon
joni noon tigi tigi ko ɗaɓɓa e nde ɗo juldere tigi tigi ko ɗiɗo layyaji layya on ko honnum ko kulol Allah si tawi woni a heeɓi ko layyoɗa hiɗa hani ko Allah subhanahu wa ta'ala ema taw ko kulol Allah tawara ko layyorɗa wona fi kaari layji ke min kadi yomi layyo wona ɗaɓɓere inde go'o ko fi hiɗa mari a heeɓi ko layyoɗa par ce que si a mara sa mara farlakima la yukallifu llahu nafsan illa wusu'aha ya andu kadi sa heɓali tun ko layyoɗa nelaɗo maɗum muhammadu sallallahu alayhi wa sallam o layyaninoke ma ay siɗa mari a layyaki Allah subhanahu wa ta'ala hino andi ay Allah subhanahu wa ta'ala hino andi ay bon joni noon a iyay ɗo woɓɓe go ɓeyna ɗo joni ɓe mara feere ko ɓe layyo tawa si a ndaari si innama hande ñande julde a ndaari ɓe ilande makka hoore haa ka koyɗe a taway ko ɓe ɓorni kon hino ɓuri 300 000 400 000 ay tawa ɗum ɗon hino jarani ɓe mais kono ɓeyetono ɓe heɓali feere ka ɓe layyo ay ko ɗum waɗi hunde si innama dewal ko ya kato no heɓira baraji ko ɗaɓɓa e dewal ngal kon est ce que ko ɗaɓɓa woni ñande julde ko ɗaɓɓa ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓi ko ɓurɗo wattade complet ɓurɗo seerude ka ko ɓurɗo wattade paɗe ɓurɗe seerude ko ɗaɓɓa nde ñande ko kulol Allah ngol ko ɗum ɗo woni ko ɗaɓɓa e on tigi ko ɗum waɗi so inni ɗo ay o inni ay mana wan Anas ittama e Anas radiyallahu anhu qala wi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam latne kenelaɗo Allah la yahudu mana o dawata yawmal fitri julde donkin hatta yaakulu ha o ñama tamaratin ay mana tamaroje tati ay o inni yaltini ɗum ɗon Bukhariyu ay sellini hadise o imamu Ahmadu o inni wan abi buraidata an abihi ko itta ba makko radiyallahu anhuma qala o wi kana nabiyu sallallahu alaihi wasallama laatineke nelaɗo meɗen muhammadu sallallahu alaihi wasallama la yahudu si tawi woni kaka suumaye o dawata ay ha o ñama ko wiyete mana ha o ñama e tamaroje tati si o yaha ay o inni noon wala yut amu yawmul adha amma noon si tawini kaka julde donkin o ñamata hatta yusalla ha o juuloya ay se ka julde donkin ko ɓuri moƴƴude neɗɗo on si weeti bimbi ko ya jogito mana anniyoɗa hoora ha yaha ka iidi si a juuloya arti on say noon taƴa ko ɗum ɗon ko jiya ɗum e sunna o inni wan ummi atiya radiyallahu anha ittama e oɗo nene atiya qalati o wi umirna mana men yamirama an nakhruza an nukhrizal awaiga nde men yaltinta marɓe gantoji ɓen fop ay wal huyyido e fiili ɓen fof ay mana nene atiya o wi'i ɓe yamirama nde ɓe yaltinta marɓe gantoji ɓen fof par ce que ino woodi ɗo e woɓɓe goo hara ko julɓe si hewti ñalande iidi nden haaju maɓɓe ala yawgol iidoya sa ay e pour talle ɗum ɗon hino tawa ko ɗaɓɓa e baraji ɗin kon yawgol iidoya juuloya si a nani kaari iidi o juuli mana julde suumaye walla donkin tawima hino tawa e ko ɗaɓɓa kon yawgol juuloya waɗaygol iidi on kono a yiyay ɗo woɓɓe goo si hewti ka iidigol ɗon tawa hino woodi piiji o ko ɓe occupi hara wona yawgol waɗoya iidi on ɗum ko erreur janonon ko ella molanaɗo iidi on si hewti kala wo ko jokkuɗa accutu yaha juuloya iidi on ko ɗum ɗon woni nafoore ko ɗum ɗon
ɗum woni nafoore iidi on ay si feƴƴi layyaji ɗi ay ko ɗum oɗo wi men yamirama an nuhrisa nde men yaltinta al awaiga marɓe gantoji ɓen wal hoyidu e fiiliɓe ɓen fil iidayni e iidiji ɗen ɗi ɗinon ay mana hay sonnaɓe wonɓe yiide régil ji mum ɓen ɓe ala e juulude ɓen hino yamiranaɓe yo ɓe yaltu ɓe yaaka jure ɓen woni e juulude iidi ndin ɗon ay ko wontun noon kamɓe ɓe juulata oy kono yo ɓe yaltu ɓe yaha ɓe sembinoya julɓe ɓen ay ko ɗum oɗo sahabajo woni ko faandiɗo mana ɓe yamiranoma ay umirna men yamiranoma an nuhrija nde men yaltita al awaje kala marɗo ganto kala wo gantu wo ko marɗa kala ko joguiɗa accutu si juulugol iidi on hewti yaha iidoya ay marɓe gantoji ɓen wal huyyidu e wonɓe e fiilade ɓen jogiiɓe régilji ɓen hay ɓe ala julde ɓen sonna ɓe ala julde ɓen koɓe yaltu ɓe yaha ka juloy ɓen woni e juulde ɗon ko won tun kamɓe ɓe juulata kono ɓe yaha ɗon ɓe sembina juloy ɓen ay fil iidayni e iidiji ɗen ɗiɗi noon ɗum ɗo ko fi honnum ay yas hadna ko fiyoɓe seedo ala hayra moƴƴere ko woni e juulugol iidi ndin kon ay wa da'awatal muslimina e fiyoɓe heɓu du'aji julɓe ɓen e du'aji julɓe ɓen ay ko waɗi nde ñande tay du'aji ko wona waɗe nde ñande ko gatay ko du'aji mawnuɗi baraji ko heɓato nden ñalande ɗon ko kadi atay ko baraji mawniɗi wata heɓade sina nden ñande ay ko ɗum waɗi oɗo ummi Utayya so o wi men yamirama nde men yaltinta ɓeɗo marɓe gantoji e marɓe e hay soddiɓe fiiliɓe ɓen fop ɓe yaha yo ɓe yaw ay ɓe seedo moƴƴere ko woni e juulugol donkin on kon ɓe seedo mana du'a ko julay ɓen du'oto kom wa ya'tazilul huyyidu al musalla o wi kono noon sonnaɓen koyeɓe woɗɗito ka juuleteɗon mana sonnaɓe wonɓe yiide ellaji ɓen wonɓe yiide régilji maɓɓe ɗin si ɓe yahi ka iidi koyeɓe woɗɗito ko wona e juulede ɗon koyeɓe yawɓe wona sera ɓe heɗito kutuba imamu on sino du'ede ɓe jaɓa allahumma amina ɓe seedo fiyon fiye ɓe seedo moƴƴere ko woni e julde nden kon iidi on kon ay o ndi ay muttafaqun alayhi ɗum ɗo hino fotta e muɗum ay hino fotta e muɗum o inni wa an ibnu umar radiyallahu anhuma ittama e oɗo sahabajo meɗen qala o wi kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama oɗo nelaɗo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallama wa abu bakirin e oɗo sahabajo meɗen abu bakirin wa umar e seydina umaru yusallunal idayni hiɓe juulayno ɗeɗo julɗe iidi hiɓe juulayno ɗeɗo julɗe iidi qabulal khutubati ko adi ɓe kutubude mana julde iidi kañum wa awa juulugol juma mana imamu on o arata hara ko say o waɗi kutuba on ha o gayni si o juula julde iidi nden on gelike mana julde iidi kañum imamu on o préparay ha o gayna si o ari ko julde nden adoto kutuba on gelike ko julde nden woni ko adoto kutuba on ay ko ɗum waɗi so inni ɗo wa an abi umara ittama seydina umar radiyallahu anhuma qala o wi kana nabi sallallahu alayhi wa sallam latni ko nelaɗo allah on wa abu bakirin e seydina abou bakirin wa umar e seydina umaru yusallunal idayni hiɓe juulayno julde iidi ɗen qabulal khutubati ko adi khutuba on ay muttafaqun alayhi mana ɗon imam on ara so ari hewtugol imam on ko yo hewde toon julde nden darne ka iidi o juula ay ko si o juuli iidiji ɗen ha o gayni on say noon
o darano kutuba on. wa an ibnu abbas ittama ibnu abbas radiyallahu anhuma o wi anna nabiyu sallallahu alayhi wa sallama ittama e nelaɗo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallama o wi yawmal iidi salla o juuli yawmal iidi ñalande iidi nden salla o juula yawmal iidi ñalande iidi nden rak'atani darɗe ɗiɗi mana julde iidi ko darɗe ɗiɗi woni ko juulete ay ko ɗum waɗi soɗo inni ittama ibnu abbas radiyallahu anhuma ay o inni anna nabiyu sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallama salla o juuli yawmal iidi julde iidi rak'atani darɗe ɗiɗi pet ay lam yusalli qablaha wala ba'dahuma o juulali ko adi ɗen ɗon ɗiɗi o juulali ɓawo ɗen ɗon ɗiɗi kadi mana ko ɗum famteten ɗo hino wodi e woɓɓe goo mana iidi ko sunna tentinaɗo joni noon si a yahi ka juuloyte iidi ton a hewti tun a ruƴƴi ya andu haray an a juuli iidi ma on a habbaki jama on ay si a hewti ka iidi on juulete ton hewtu sa hewti ruƴƴetake ko ya hewtu ton jooɗoɗa habboɗa imam ay waɗetake fes sa hewti ka iidi on juulete ton ruƴƴetake ay ko ɗum waɗi oɗo wi nelaɗo ko ñande iidi ko julɗe ɗiɗi petti woni ko juuli darɗe ɗiɗi ko ɗum woni iidi on darɗe ɗe o juulata julɗe iidi on juuletake ɓaawo iidi on ko adi mana iidi on juulede a ruƴƴata fes sa hewti ko ya a jooɗo habboɗa imam on ha si imam on hewti o darani ke julniren immoɗa jokka imam gelike ñande julde kala hewtuɗo ka juulete ɗon a ruƴƴetake julde iidi ala ruƴƴugol wona avant a juulude wona kadi si a gayni juulude ruƴƴa ay par ce que ko waɗi ko julde ɗiɗi petti woni ko fanda iidi on ay ko ɗum waɗi so inni ay lam yusalli ko ɗum woni salla o juuli yawmal iidi ñalande iidi rak'atani darɗe ɗiɗi pet lam yusalli o juulali qablahuma ko adi ɗen ɗon ɗiɗi wala ba'dahuma wona ɓawo ɗen ɗon ɗiɗi kadi woni ko juuli ay o inni akhrajahu ay fillike o hadisa as-sab'atu ay jeɗɗa oɓe fillotoɓe hadisa Bukhari Muslim ay Hanbali Ahmadu Nasa'i waytata ɓeɗo fof fillike oɗo hadisa ay mana julde iidi ruƴƴugol ala toon fes wona ɓawde na avant iidi on wona kadi sa gayni iidi on kadi ruƴƴata oni wa anhu ittama e makko kadi radiyallahu anhu yo Allah subhanahu wa ta'ala hinna mo yaafo oyni anna nabiyu sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo on sallal iida o juuli julde iidi ndin bila azanin ko alda e noddingol mana julde iidi kadi noddintake si hewtama ka juulete ton jama on hewti jooɗike imamu on aray tun waɗa habbirango natana julde nde noddinandu ala ay wala iqamati wona darnugol darnetake kadi julde iidi kañum ko noon si jama on hewti jooɗiki hewti ka nokkure ko juulete ɗon imamu on hewtay tun o liɓa habbirango noddingol ala darnandu ala ay woni akhrajahu ɗum woni ay yaltini o hadisa ɗo ko ɗum woni Abu Dawuda wa aslahu ay o sellinoymo kadi fil Bukhari ka imamu Bukhari ay wa an abi Sa'id radiyallahu anhu ay ittama yoɗo sahabajo meɗen kadi Sa'id yo Allah subhanahu wa ta'ala hinnamo yaafo qala o wi kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo Allah on laatunake ay la yusalli
ko ɗum woni o juulata qabbulal iidi ko adi iidi on sayi an hay fusi ay o juulatano ko adi iidi on hay fuy ay fa iza raja'a si o ruttike kadi ay si o ruttike ila manzilihi ka galle makko salla o juulayno ɗo raka'atayni darɗe ɗiɗi ay on ɗo kadi ko sunna jeeya ɗum e sunna ɓurɗo e moƴƴude ay mana nelaɗo o juulatano avant iidi on ay ɗum so hewti mana ko so iwino ka iidi so hewtitino ka suudu makko o juulayno ɗon darɗe ɗiɗi ay ɗum ɗon kadi ene jeeya e sunna ay ɓurɗo e moƴƴude mana si iidi on fewndike si a ari ka juulete ɗon a hewta tum wiya bisimillahi jooɗoɗa a ruƴƴata si juulama ɗon salminama imamu waɗi kutuba muɗum ɗon a ruƴƴata a immoto tun hande kadi arta ka suudu sa hewtiti noon ka nder suudu ma ɗa wawi juulde ɗon kadi darɗe ɗiɗi ɗum ɗon heno jeeya e sunna ay ɗum woni ɗon ko ɗum soyni la yusalla o juulatano qabbulal iidi ko adi iidi on sayi an hay fusi fa iza raja ko so ruttinake noon ila manzili ka galle makko salla o juulayno ɗon raka'atayni darɗe ɗiɗi ay oyni rawahu filli ko ɗum ɗo ibnu mazaha ay bi isnadin hasanin mana e tugande moƴƴere hadise on ko selluɗo wondema si o hewtirino ka suudu makko so iwino ka iidi en ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hewtirino ka suudu o ruƴƴani ɗon darɗe ɗiɗi wa anhu ittama makko kadi qaala o wi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nelaɗo Allah on yakhruzu ay mana himo yaltayno yawmul fitri ay e ñalande ko ɗum woni julde suumaye wal adha e julde donkin ilal musalla o yaha ka juulete ɗon ka iidi on juulete ɗon ay o inni wa awwala say'in yabda'a hunde foppu noon ko fuɗɗorayno si o yaltino o yahi assalatu ko juulugol ay mana nelaɗo on si o yaltino ka suudu makko o yahi ka iidi on juuleteɗo mana o juldani yeɓe julde sumay o juldani ɓe julde donki si o yaltino ka suudu makko o yahi o ɓe senike ka jama on iidi on ka iidi on watte ɗon hay fusi ala ko ɓe waɗayno sina juulugol ko ɗum waɗi sini ɗen to nanen e julde iidi ala noddinado ala darnugol imamu on hewtay tun ka jullete ɗon o liɓa habbirago o waɗa darɗe ɗen ɗiɗi si gaynama kutuba on waɗe ayi oni ko ɗum waɗi ni awwala say'in hunde fof ko waɗorayno ayi yabbudaw ko fuɗɗorayno assalatu ko juulugol summa yansarifu on sayi ko ɗum woni o firlito o yiltito so gayni juulude faya ɓuumu o immo mo qaabilan naasi hara ko fewtutuɗo yimɓe ɓen ayi wannasu yimɓe ɓen ala sufuhihin haray ɓe saffeji maɓɓe ɗin on say noon waya isuhum faya isuhum o waajoɓe ay waya amuruhum o yamira ɓe ay kono woni muttafaqun alay hadise on ko fottaɗo e muɗum ino selli ay wan umaru ay bun suaybi ittama yoɗo sahabaji bun suaybi an abihi ko itte ben makko ay ben makko kadi an zaddihi itte sora makko radiyallahu anhum yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafoɓe ay o wi qala o wi qala nabiyullah winelaɗo sallallahu alayhi wa sallama at takbir kabbiraɗe ɗin ay fil fitri mana si tawni mana ka julde iidi ka juulugol sabu ko ɗi jeeɗiɗi mana imam on si ari ka juulugol darne arande o wiyay allahu akbar ha timma laabi jeeɗiɗi ay on say o arana fatiha
o janga suura mo wawi jangude ɗon woka darna aranere so immani ka darnde ɗimmere nden so liɓi habbirango allahu akbar o juulay ɗon kadi mana o habbiray ɗon kabbiraɗi 5 mana ka iidi darne arandere nden kabbiraɗi ɗin arande nden ko kabbiraɗi 7 woni ko habbirte darnde ɗimmere nden waɗa kabbiraɗi 5 ay wal qira'atu on sa en onni janngugol ngol noon ba'adahuma ko ɓaawo ɗin kabbiraɗi ɗon ay ko ɓaawo ɗin kabbiraɗi ɗon ay ka darne arandere nden so ari o wi allahu akbar o habbiri kabbiraɗi 7 kala wo ko o janngata ko ɓaawo ɗin kabbiraɗi 7 ɗon so immanike kadi darnde ɗimmere nden o habbiray ɗon kabbirali 5 kala wo ko janngata ko ɓaawo ɗin kabbirali 5 ɗon ɗum woni akhrajahu fillike o hadisa ɗo kadi Abu Dawuda ay wa naqala Tirmiziyu ay himo egga kadi ka imamu Tirmiziyu ay anil Bukhari hadis on kadi himo egga kadi ka imamu Bukhari ay tasahihu ɓeɗo fof hino sellini hadis o wan abi waqdil laysi ittama yoɗo sahabajo radiyallahu anhu qala wi kana nabi sallallahu alayhi wa sallama laatineke nelaɗon sallah sallam yaqra'u himo janga fil adha wal fitri mana woni ko julde donkin woni ko julde sumaye himo jangayno suratul qaf ay suratul qaf wa an Jabir radiyallahu anhu ittama yoɗo sahabajo meɗen kadi qala wi kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama laatineke nelaɗo allah yaqra'u ay mana oni wan Jabir ittama Jabir radiyallahu anhu qala wi kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama laatineke nelaɗo allah iza kana si laatineke yawmul iidi ñalande iidi woni ko sumaye woni ko donkin khalifa tariq himo luutinirayno laawi ɗin mana hino jeeya e sunna on kadi jire ɓen si tawini a yaari ngol laawol ɗo mana siɗa yaade ka iidi laawol ngol yaaruɗa juulugol iidi ngol siɗa artude hara wona ngal ɗon kadi artirɗa ay ɗum ɗon kadi hino jeeya e sunna ay laawol ngol yaaruɗa e iidi ngol siɗa artude hara wona ngal ɗon altirɗa sabu oɗo wi kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama ay iza kana si laatineke yawmal iidi nelaɗo on khalifa tariqi himo luutindirayno laawi ɗin ay so yaarino ngol ɗo laawol ko yaarugol iidi nangol o yaarugol nangol o artirayno ay akhrajahu al bukhariyu ay fillike o hadisa ɗo imamu bukhariyu o wi wali abi dawuda ay ittamay e abi dawuda an ibnu umara ko itte ibnu umara nahawhu e ko nande muɗum ay wan anas o itte imamu anas radiyallahu anhu qala o wi qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo allah on arino al madinata madina ko ɓe feri makka ɓe ari madina walahum tawi jiyaɓe madina ɓen walahum hino wodani ɓe kamɓe yimɓe madina ɓen yawmani ñalaɗe ɗiɗi yal abuna fihimaɗe ɓe fijayno e muɗum ɓe waɗayno feete den ɗon ɓe fija ayi mana noon ɓay nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallama woni o ari makka o ari o yi madina makka o senike madina o tawi ɗen ñalare ɗon ɗiɗi hiɓe suɓaniɗe hoore maɓɓe hiɓe waɗa hiɓe mana hiɓe fijude majje ɓe waɗandeɗe feeto fa qala on say nelaɗo maaki oni abdalakumullahu bihima hayran minhuma ay mana nelaɗo allah subhanahu wa taala wattitani on ɗeɗo ɗiɗi ko ɓuri moƴƴude e majje ay
o wattitani on ɗe ñalaade mon ɗariɗe ɗe suɓaniri on ɗo hoore moɗon onon yimɓe Madina haray ɗon hari ɗon hiɗon waɗa feeto e majje o wi'i nelaaɗo wattitani on ko ɓuri moƴƴude e ɗeɗo ɗiɗi ko honɗum woni ɗen yawmul aduha wa yawmul fitri ko ɗum woni julde suumaye e julde donkin eyi famike mana nelaaɗo ko i Makka o seeni Medina o tawno yimɓe Medina ɓen hiɓe mari ñalaaɗe ɗiɗi ɗe ɓe waɗata feeto e nder hitaane nden ay den ɗon si yewti ɓenne ko feeto maɓɓe ɓe welto e majje ɓe fija ayi on say nelaaɗo maaki Allah subhanahu wa taala wattitani on ɗe ñalaaɗe mon ɗo ɗiɗi ɗe suɓari ɗon hoore mon ɗo e ɗon ko feeto moɗon Allah subhanahu wa taala wattitani on ɗe ɗo ko ɓuri moƴƴude e ɗeɗo ko ɗum woni julde donkin e julde suumaye ko ɗeɗo woni feetoje ko ɗeɗo woni feeto jule ɓen e nder hitaane nden ayi ko ɗeɗo woni feetoje jule ɓen e nder hitaane nden julde goo ala juldere goo ala sina ɗeɗo juldeje ɗiɗi julde suumaye e julde donkin ko ɗeɗo ɗiɗi woni julde jule ɓen e nder hitaande fistanati iidani hitaande nden ko juldeje ɗiɗi petti mari enen eɗen ina ɗo enen julde jombente julde jombente ko honto ko honto firi ko honto ɗum hikki nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rekoni zaɗum julde jombente nde rekoni saka alquran nde rekoni saka sunna jombente ɓen nde ñande ko hanane julɗo si nde hewti ko horugol ñalande nden ko ɗum ɓuri moƴƴude ay ko waɗi nden ɗon ko heefera en wonno ko weltino e nden ñalande ɗon ay jeenayi jombente ka taniraɗo nelaɗo on kaɓe warno taniraɗo nelaɗo on ɗon après ɓe waɗi feeto ɓe welti ɓe yehi ka cangol ɓe lootoyi bon ɓe waɗi feeto mare ɓenni ɓe waɗi nde juldere maɓɓe julɓe ɓe mara ɓuri juldeje ɗiɗi assanatu fil idayni hitande nden ko juldeje ɗiɗi wodani jule ɓen ko julde suumaye e julde donki julɗo mara ɓuri ɗeɗo ɗiɗi ñalande joom bente nde ñande julɗo si nden ɗon hewti ko ya hooru ko ɗum ɓuri moƴƴude ayi ko ɗum waɗi so oɗo makiro woni darɗo nelaɗo nde senino Madina o tawi julɓe ɓen o tawi yimɓe Madina ɓen hiɓe mari ñalaɗe ɗiɗi ɗeɓe woni e waɗude welto e majje o wi nelaɗo on wattani on ɓurɗe moƴƴude e ɗeɗo ay ko ɗum woni julde suumaye e julde donkin woni akhrajahu yaltini o hadisa ɗo Abu Dawuda wadna sayu ay imam e nasayu kadi filli hemo bi isnadin sahihin ɓeɗo fop e tugande sellude woni ko ɓe filli hadise on wa an Ali ittamay Ali radiyallahu anhu yo Allah subhanahu wa ta'ala yurmemo ay qala o wi mina sunnati ay no jeeya e sunna an yakhruza ay nde o yaltata neɗɗo nde o yaltata ilal idi yawgol ka idi masiyan ay hara ko o seppuɗo ay nde jeeya e sunna on neɗɗo on simo yaade ka idi hara o seppo yahi ay wa an abi hurayrata ay ittama abi hurayrata radiyallahu anhu yo Allah subhanahu wa ta'ala yurmemo o wi annahunno kamɓe asabahum heɓino ɓe matrun toɓo ay fi yawmi idin e ñalande idi ay fa salla bihimun nabiyu sallallahu alayhi wa sallama nelaɗo Allah on julni ɓe fil masjidi ka jolirde ay iɗon andi idi ko ɓuri moƴƴude ko nokkure nde andanɗa hoore maɗa ko nokkure henere hentinde mana idi wona ka julirde juulete ay ko nokkure woni ko hentinte ay on tigi yeɓe ɓe yaaɓe juuloya ɗon bon joni noon si tawi woni noon lorra heɓike wona ndiyan ay a wata inude hara julɓe ɓe daro ka ndiyan ɗon ɓe juula ko ɗum ɓay woni oɗo o wi ɓay woni ndiyan heeɓiɓe ɗan saaƴitiɗi
nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam yamiriɓe yoɓe yahi ɓe juuloya ka juulirde ayi nde tawde noon ko lorra amma noon si tawi woni wona lorra woni ko heeɓiɓe haray ko suɓana gojjulo ɓen nokkure hentinde kaɓe wawa juuloygol iidi on ayi haray ay fil masjidi ka juulirde ko ɗum woni o rawahu abu dawuda woni ko filli o hadisa ɗo bi isnadin e layyinin mana e tugande newinde mana hino waɗa e ɗiɗi kono noon ko ɓuri tabutude kom ko noon woniri toɓo on heɓunoɓe on say nelaɗo on yamiri ɓe yoɓe yawɓe juuloya ka juulirde nam haray inchallahu rabbi haray ko ɗum ɗo e Allah subhanahu wa taala nenen ko wawden addande ɗo hande ko yewiti e ɗeɗo julɗe iidi haray inchallah si Allah subhanahu wa taala okkoyen e aljuma arowo kadi en wawa ɓeydutude wo ko Allah subhanahu wa taala yamiri en haray haray andi wawen tun andire tun neɗɗo on Allah subhanahu wa taala ko ɗaɓɓi on te ko ɓuri himmude e ndeɗo juldere ko layya on waɗugol layya on oɗo layya noon kon nun Allah subhanahu wa taala woni ko fandemuɗo ko attaqwa ko kulol Allah ngol ko waɗi Allah subhanahu wa taala inni la yanaluhu luhumuha wala dima'uha Allah subhanahu wa taala sokola e tebbeli moɗon o sokola ƴiƴa ko hirsoton ko kulol Allah ngol woni ko o sokoli e moɗon hara a layyo raali fi yowno tun a layyike ɗaɓɓutaw kulol Allah ngol wewɗen kadi si ɓengure ma nde si ɓe timmi yimɓe temedere tawi woni ɗe wawi heɓande ɓe fof maɓɓe baalili ko ɓe layyo hino dagani ma hiɗe wawi wadde ala probléme par ce que ko dewal Allah fami bon si amara feere si on timmi on temedere gotil petti no wawi on layyanade innamal a'malu binniya awa si tawi woni ko an jomagal ɗon woni ko layyi kono ɓa si a anniyani ko ɓengure nden fof a naɓora ɗon fof maɓɓe ɗon haare mo fof ɓe heɓora e baraji ɗi ayi innamal a'malu binniya wa innama li kulli murin ma nawa ara inchallah en wawa darade ɗo en toro Allah subhanahu wa taala Allah tawni en donkin on ko yo Allah subhanahu wa taala tawni en ko feewi musiɓɓe men seniɓe hajji ɓe en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah Allah no okkoyɓe baraji ko ɗaɓɓa e hajju kon si ɓe arti kadi newnana ɓe jogagol ko wiyete hajju kon ha Allah subhanahu wa taala ƴettata ɓe hoore muɗum kala enen kadi ɓe heɓali feere hajjogol ɓen yo Allah subhanahu wa taala newnan en tawa hara enen kadi hitande ar yornden inchallah en tawete e hajji yoɓɓe si Allah lanɗo en jaaɓi en fof meɗen yo Allah subhanahu wa taala firtan en arsiki haɓɓana en kata kala heɓuɓe feere layyagol ɓen yo Allah subhanahu wa taala ɓeydan ɓe heɓali feere ɓen kadi yo Allah subhanahu wa taala okkorɓe hitande ar yorde ɓe tawa e layyotoɓe en fof meɗen yo Allah firtan en arsiki haɓɓana en kata danda en ala wata danda en kata e kasara danda en saabu gagne bone iblisa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته